Minister Frank Tumwebaza rukwiko mwanya ogu hayakirwa abatura bari kutera engarabi enzamba hamwe n'ebitagurro obwe bagumize ngo batwire bine nako habwe imihanda mibi. Minister birashendekerezibwa commission ku rugo mu kisongoresha by'ubuhingi oburisa hamwe n'obujubi hamwe n'abandi bebembeza bahande ngo zitari zumwe na zumwe kandi aba batongwizeho umuhanda gwa Kamuse no kutandika kukorwa. Muredengi ni yemwe wajangure yangura amabare gaza nyamushwiga Nyamushwiga 1 cyo mu kweta man cyabyaje okohora turaza kuhanena turukikiri turutoma turumasangi turucyaka itara. Umuhanda gurenga kilometer 2 kandi nuguzakorwa miliyoni 250. Tuba turagamba tuba tumanyise turi kugamba ubwebembezi tuba turugunda mu buhereza ubwebembezi murenda menshi imwe ngasibe bahe kireki asibari kubataya yirashi asibari kuba adiko zinirashi. Abatura basimire government habo kubatekateka hero kubakora umuhanda ogu obwo bagumize ngo byingenda birebere kuba mu mwanya ogu. Obusibo bw'amana bwo munangwa na munonga no mbishara hariho kishare cya Kabarara hariho kishare cya Kasorora ebishara ni bingi munonga abantu babe batakura bamu babene bagwamu abamwe bayihamwe mitundi ababumbe yamuki nambwe na fereramo inyamesho z'abantu munonga nangwa na munonga kishare cya Kasorora kutandikira akishayiro rugabwize ndakusenene abantu bari batakira babo kuri kwambukisa ubwato ninga kumanza waya mu utine putisa takubasa kurabaho. Gasha kwa Anthony Twine.